communicator no kase o ha mokwe e komini ojomo anaise onile anaise o mind se na moyi mind no e no ne flo ni se na mo kwa ni kasimo bana na ke yes bon e gumate bana na ke bon ni kanimo bana na ke bon o ni ma bon wano ke chomo naka no ubodi ye ko ye wale wano ko wamu naka no ka dismo ye mishe wani ni no ke wamu ko do ba wono ine wo akayo woda akisheshe ne ke biamie dumani sa oni femu atake kwa wo feli bi baba wo ni hani takwate ekule ni wo feli bi baba wo e balake shikule ni hani wo smana mishi wo feli bi baba wo ni hani wo bomoto de je isoeko na ke bomoto de je gojo wala kinu ne no ni ko pa no practice of ni hani mini bomoto na mishi bomoto النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين وعليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم. أما بعد تبولي في نيمة نامة كما كنيمة فين بومتم لتناي ومشاو لايف on YouTube. الله أجوني في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندا شاكي رمضان نيو كويشة ني كويشة وهي ما سان وكان القرآن سان وجيني مويسان وداني موشيسان وفجرون سان agbene huwe eshayeko na agbene keji kuni mini ne fia ne dia zakat ni twange enyo ne amehia wa you know, the significance, yeah, the primary significance of giving in charity. Niji zakat, alu sadaka. The significance of giving in charity or zakat, the primary significance is to increase us in sustenance and wealth, as well as divine purification. No neighbor na kanji adisan taflache tumo babao yawe isho eko poni taflache salomo wasole wonye ekpa no po alobe kuma ni haka ni bi kuma wo wasole ejiro na ke wo fe ke ni bi fe bi kuma wonye wo fe onye skano ke mo kunyi efimo ko na bibo eko hale aloko eni ni nko ke efimo mo efimo ko na bibo hale wona kenyo ne no esha ni wo fe ke tomo ni wo to fe asimo ke wo himma at a certain point in time to one ni wo shene asimo ko ni wo je zakat alwo giving charity ino Allah you Quran me ke surah al-Baqarah Quran chapter 2 verse 271 eke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Allah, okay, all you who believe, give in charity of the good things you earn and of what we have brought forth for you out of the earth. Ike womeni woke wahini mwoye kanu kwali. Ike wo give in charity. Ke moko efi moko no yekwe hale. Jemo zakat, fimo saraka. Ila keneke mwaje nibi ne ike a increase obo in divine increment, divine increase and divine purification. Ojele minu oba eshoeko your life mini unake haumoson ni nabu na gba ison ke kai bibi ke ni bi son ni nabu ne ken mule to amin keje ofio sadaka alo jo zakat e jobo ke jene ken haumo ke na gba na ami your life me will go through 4 stages. First stage eji aboguma de son jigba tuboni ni mo yue kura me ke لقد خلقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. نموكي إبابو جبا إكبو transformation process كمي نكام process إكبو تشومي تا أقبل إباشا another stage كو نكام stage إمي أقبل نونو بانا بيجي intimidation, iniquity, وبانا degradation, depreciation أقبل نبي ياسي هابو nibi mfe basa habo ne kemaje nibi ne wo akemini wo fe saraka kun wo je zakat bona fe ni ke obaya through ne kemaje process of degradation, the process of intimidation, process of deformation ne kan process ko do chomi no fe saraka kemaje nibi e ha no kai na kamini situation mi shikejo for saraka ke zakat jimo no ne fe obi during the process of degradation and deformation, a job ke jomin ke put the process of transformation. The kagbene are transformed wagbene. Or nakemaje nibia from stage to stage, kejo fear kwa a movable from one stage to another stage. Meaning like a be oya here oba se. Ni dele mi here ya aya se. Or anyone kemini. If you quote Quran chapter 2 verse 271, it says again, if you give in charity openly, it is what? Akekeji obaha, owa je zakat, alo wa fi sadaka. Owa no fail openly, kwa mosque. Kuni mini, owa je zakat jeme. Alo ka sadaka ko to fi kwa mosque no fi jeme. Ko ka ha imam ba ko ni ba fi ni ba distribute na kan zakat alo sadaka yambo. And if you hide it and give it to the poor, it is better. Skejo ke tu, no ke ha onyafo ko momoko le no fi. Ni tranke mini o conceal more mini ete mo mensani o jielo ha na ba na ke te flache o fe show ku ni tranke be o hamoko no ko ni tranke o fe show dabi ene me ake fe show o fe ni for your own divine increase and divine mini purification keji onye o fe na me e shai kuma no fe ke je zakat no fe saraka e shai kuma no fe ni ba fe na gba kan abo ni mo ko saraka no fe o ni job ke jomi alo ekule ni monta job egbeko no alo efita oni na moye abu ka o je zakat alo fi sadaka efita oni na moye abu wa anyway you are suratul bakara meko eke a'udhu billahi minash shaitanir rajim eke alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun trangichi noni ni ngoke drobu bomini ke dromoku yake what goes round comes round. Iba sheku ni bo beku ni mo bani muku awabo na kanjibo na yale o asimo kuni mini ke shene ke time ne ke nyone no o bomodin kuni what je zakat ni zakat is a fixed portion given annually for the benefit of the poor. Zakat is a fixed portion given annually for the benefit of the poor. Allah ke onyafu ele noni shika chime hu le noni wakesha neke biame shika cheme kama shika awa onyafu ye leke jina kan ife otomo agbodenche wo ebikoni na wo se neke nyone no mo fiamu no yekwe bomoden koni mini wo je zakat at least afine ni je afine pe any other day kedo yeko ni fimu kwe je mo sadaka amo wamo yake mini nimo mlani ifita Islam pile sai ene wo won nyeme fenga won hele mo fiamu si ake mo fiamu na leno onyamo ko nyomo hu bomodi no o nya kan nyomo
no fitai e dron fe mo ekoni asmoko no fe dron agbene we asmo no maintain peace and love sumo ke mini ejole ke mobonamo ka leno ne ken muleto anemi alo ne ken nyonemi ke mboti ramadan na agbe aleno no ke moko na beko alo ke moko belde gba ne ko beko anything alo shismoko benyething alo ne nchomanso ko ne ke biami asmoko nyesa anything asmo nye ba be ne ken biami e ke ne ke biami ne ngosmo ni wo fe woni wonna hijole ene wa han wo yenie e ga adisa ko yini mpe onye pa o yino skejo yenie no hima onye ba o yino mobo na mko bo mi o chi e feel sound noni ni mo ye kuram ye koje e ke a'udhu billahi minash shaitani rajim e ke illa man jaa bi qalbin salim allah ke kedi ni mo ke o mbe yin wo be yin with a sound heart wo be yin ke mi ni chi ni hejo je chi gidigidi ake chi gidigidi ya ni mo yin ake minfu ya ni mo yin ake mejimeje ya ni mo yin wa smoke ni mini dane wo yin shi ejole mi ni wo chi ya jo ade sako ye no chi be ejole bugmo den cho be ejole dane o pressure enwe ni keji pressure enwe pe e chon hela po hambo wa e bi on every muslim every individual is an mean o try no maintain sound heart because the reason is that when you are going through degradation, intimidation, iniquity and deformation it's frustrable. Don't take out your frustration on others because they are innocent. What you need to do is to try as much as possible. When you situation of degradation, intimidation, the situation, the process of transformation. Care about the transformation, o mahile, o zakat jimo, o charity hamo, kenakamajinibi, o solimo, o hajia kenibi, it transform our life. Nikejo ofena kamajinibi, o perform na spiritual and religious rites, mini, nimwakabosho transformation process, your restoration process. And during restoration process, no one will feel humble. Nibi papa ne large bo fan, ne jodi fan, abani fan course over back to you. Fan back with sebo ngoku ni tranke. Ke oye for a tampodente, no mobano oye for sebe kun. Calling na moeta, alone na moe large, alo business graffiti, no mobano business asa akwese kun, the business about flourish proof first say, if I beleg be sort in humble, ni bano na jola gbene, e ka gbene mi no osusuma enami she. Energy restoration process or any process we know is for our own good. No, we have to obey meaning the rules and regulations. Is set in how your jamonemi, where policies and procedures, where rules and regulations and guidelines. Energy only feel a deen Islam. Without deen, there is no Islam, and without Islam, there is no deen. No, every deen, every institution. You are expected, okay, constitutional rights and rules and regulations in your constitution, I follow na kamadini biye, no fear Islam, meaning, Islam, you no deen. Allah, okay, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum Islam dinan. Ni chwake, dine, no junoni here Islam. Because no one deen during here Islam deen no mean constitutional rights say yo. No mean genomic rules and regulations say yo. Policies and procedures are all within the deen. Those are your constitutional rights. Ni isani all observe. Agbene jamele ho wana mline ni mwe jamonemi ni isani obutui look at tuni. Because manfem mani mla bena ka mami alo constitution bena ka mami na ka manje mani. Any country without a constitution is no country. When I can know any religion without a constitution is not a religion. Islam deen ni feel mini Islam Islam. Deen no feel Islam because deen mi wana policies ke procedures here. Deen mi wana rules and regulations here. Deen mi wana guidelines here. Or zakat ke saraka is part of the rules and regulations in the way jamonemi. Kejo hima to mini no je zakat o no here eyekwemu. O ebi ni enu se mo fiamu no yeko ni afifan fie business to fio any ornament alo gold kono ye kashi alo diamond kono ye kashi annually every year zakat mole o mo fiamu ni zakat emobwe bomo ni no je zakat for your own good, for your own increase and meaning purification
yake keje ofe na kan ni bi kuma to fa yo yi ni kwa bole ni ba fi na agba kan abo wonum awa ofe wo safi bele me ni be ko ni mo na me na ku me ni ye ko mu ni mo afita ya me bona fi ni o me ni ehye wono ni se wo die zakat e woni wo die ku o me ni be ko hu ni mo awo me ya me da je da no ba expect kan ha bo ku bom solomon no ne ko ni bomini onyo die zakat ha me wo se woni mo awa ofe kuna ni wo safi ba ni na wo azimi ma ni wo hin fe ni mo aka na efe folo wo bomodin kuni wo je zakate kuni mo femo ne fine wo hale ku ka tale po yo nta flate na zakatale onyo wo don alo simo don ta mo kuni be kuni okin hale ine me fe ejron fe moni ine me jina simo no fe dan azimi alo man le wo gbina wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيبوا لي فين نمواجهوني فين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون Omashi radio Omashi radio يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن